Kei te whakatika hia te rohe o te Wairoa I te matau a Maui, whai muri iho I te Waipuke nui I pā ki a rātau I te Rawiki. Hei tā te kaunihera ārohe o te Wairoa, ko te mea mā koa ke, ko te nohotahi a te hapori ki te whakapai anō I te rohe. Koinei te kino o ngā Waipuke I karawhiua I ngā whenua I te rohe o te Wairoa. He mea tango e nei whakaahua e te kaunihera ārohe o te Wairoa. Been declared a medium adverse event. We've got about 150 kilometres of coastline and then inland to about 4 kilometres, and that's the area that's affected. He ahuatanga I kitea ki te whānuitanga o te matau a Maui I te Rawiki. Ngā whāmui roto te kōpō āwhara, koe nā tātou awa ka haramai te Waipuke. Koinei te takiwā o kai waitau te wāhi e noho ana a Bill, nā te Waipuke I kati ai te rori. Aha kua huakina anō, me tūpato tonu te haere. Kei te pai mō ngā waka, ngā four-wheel, engari kei te mahi tonu the council, engari at te kai mātai, te rā rohi e hare tonu ki Opo Tama ki Nuhaka. Ka heke tonu mai te pari. Hare o mātou haere tonu ki te Wairoa a ki Tūranga. Ko te raru nui ki ngā kāinga o tua whenua ko ngā puo tō tātari tūtai, he ahuatanga nui ki te kaunihera ārohe. At present we've got a tanker there which is going around and cleaning the septic tanks out. I tua atu I ngā huarahi, ngā kāinga me ngā marae, ko ngā kai pāmu e tahi I rongo I te utu nui o te Waipuke. E rua rau ngā hipi I mate ki tētahi o ngā pāmu. Kāre mātou e kōrero ki ngā rangatahi o ngā whāmu. Hei tu pukuririro tonu rātau, engari ka tāi ana ki ngā whāmu e mate ngā karehe, ngā ipi, oe, kare noe kata. He whakapai te mahi nui, engari mo te iwi kāinga ko te oranga no tērā e whai ana. Irina Smith, Te Karere.